Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Ano? Ni Rafael? Saan ka di nga dito sidecar number na? Iso? Nutitienda? Igit ti bye-bye? Anyat ararami din dito kung nag-decide ka. At nakaduhan na nga babae. Nag-viral na ito nga video. Gabota, in-upload da. In video da. In picture da. Sa din i-upload di Facebook. Kung nag-decide car, iti may isang beach resort, iti da nga agbembembang. Ni Rafael da na, di ba? Iso, kasi numat na nga babae. Ang mamalasin? Ni Mila? Tiagkras kini Rafael? Isumit lang nga sanak ni may sinundo. Hindi malam kalman. Isumit lang nga jak patawagan. Gabata, at namat kaya man sa bali nga babae, inipiyag na. Rafael, apay naramit mo kanyak ti kastoy. Sinugat mo ti pusok. No ti puso ti masugatan. Tingkay nangigan, papagayam ket may salay nga paset ti pagkasalitaan ni Marisa. Itilawag siri, ganito ti may katalungan ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week, iti bulan ti Agosto, inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta. Dita Honolulu, Hawaii. Kendi program ang tingalagip tinapalabas, iti Action Radio TCJ Silawag. Iti ba nang matbaton, the station manager, Attorney Nick Malasig II, nga pangabakan nyo, igitag kakadakkel a premyo gabuta in cooperation with Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Yan, sa dali lang po. Yeah? Okay. Kada kita agbuy-buyat ta, pakishare ito yung program tayo. Sharing is good. Gagawamsat, nasapat na ita, kapot awang kuryente no bigat. Awang kuryente no bigat. Awang kuryente no madamdama. Alasutso, awang kuryente dito. Iso nga nasama tayo nga nagprograma. Kada ito'y ababa nga lagip tinapalabas. Di pagayam tayong naganan. Pagayam tayong Marisa iti Lawag City.
Ingkay tumadla denggan ken buyaan into no madamdama alas 12 ken imedya ken ganati alas 2 iti Action Radio DCJC Lawag page. Okay ba? Basit lang tintay ibasa dito, patikim, pasimsim ako nada. Nabimbinas tumadlaeng no yung kay buyaen into no aldaw 12:30 aging gana iti alas 2 da DCJC website. Agi-share ito nga dagiti madaman nga agbibuya kanya kita paki-share ulit. Paki-share met dati programa tayo. Gagawin ka usat, okay? All right. Okay. Sige. Okay? Sige madaman nga agbibuyatan, nadaman nagbibuyan. Thank you for watching. Sino da? Datuin ni Paring Boy, Baldonado. Ito'y Hawaii, dato'y 7th grand finalist tayo. Ito dinggan dato'y panagyaman kan awis ni Paring Boy. Ito na. 7th grand finalist, the Reynaldo Rey Fiesta Sentencia Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Rogelio Boy Baldonado. Tubo, iti Badok, Ilocos Norte, nga magdamag nanad sa Jai, Honolulu, Hawaii. Denggan tayo, ti panagyaman ken awis ni Paring Boy. Agyaman kami unay, manong nemi, tati pagkasaritaan, tibiyag mi ken ni Delia nga asawa. Tinangabak, nagragsa kami nga agasawa kastamiten, dagiti adu nga ibilang mi nga anak mi. Nga itilikodan adi mi ida pudnong anak ngem inted mi aya kadakwada anak karupay ngem pudno anak ket apo amin nga dumdongek ken nagbuy-buya maawis kayo amin ngagsurat met iti lagip iti napalabas tapno papadasan nyo met iti mangabak. Yan, ganyan ni Paring Boy, Rogelio Boy Baldonado. So, ti 7th grand finalist tayo, padaanan nyo ti pa nakaipabuya ti video da ng agasawa. Tintay panang interview kada kuwada, ya? Padaanan nyo. Okay, kapsat, madaman nga, di kita agbibuya, madaman nga agbibuya, paki-share ti programa tayo, sharing is good. Gagawin kapsat, apa kasta apay live ko na lubot matirumara ay adari kiti tumutawag kiti damo tayo naka-live ako naginag birthday tangal daw tintay sa runong sa kablawan sa ato ituloy ti pakasalitan ni Marisa Gabsat king gayem 5 August 5 dati dahil anak ni Abby Cloud. Happy birthday kang Jamaica Delim iti Hawaii from your mommy Abby Cloud. Happy birthday pa kini Gina Javier iti Hawaii. Gina Javier, happy birthday. Estawatan kini Helen Domingo Leventino iti Macau. Estawatan kini Herwil Agonoy iti Kurukur Bacarillos Norte. Happy birthday kang ka. And advance happy birthday kini kabagis sa Uncle Munding Ray Ruiz ni Manang Merlita Lita Ruiz Polido ni kumpadre pareng Rogelio Wakilio Balcobero di Barangay Sawang San Juan Ligosor into 11 into 12 ag birthday met ni Misyang Timay Kasyam nga po ko ni Misyong hasta pa ni Josie Natividad Asido advance happy birthday Josie and nga ni Liber Asuncion iti Hong Kong into the 13 advance happy birthday kini Sharin Ruiz Gaviran iti Benemar Studio. Into the 15, advance happy birthday ni Juicy Salmasan di Takabungan A. Into the 17, maawis kay amin nga umay, kapot ta sa kapulo ket 5 nga letson, iti nakasagana, isaganan to nga panag-birthday ni Erlinda Pantirosete dita Jatun Vintar. Maawis kay amin. Salamat ang ginikagawad Hill Castillo di 48B, Kabungan, Lawag City. Into the 18, Emma Pascual, advance happy birthday. Into the 19, Sister advance happy birthday kay Sister Glory Fiesta at San Nicolas. Into no 20, advance happy birthday kay ni Mac Simon Ruiz Ojerio. Iti Imus Cavite, Imus City, Cavite. Yan. Hindi na papagayam na kita hindi kinablawan ti happy birthday. Hindi na matamang agbibuka niya kito. Dato bet ni kumpadre Carlos Acupan kay ni Jacinta Acupan dito Barangay Dos Bacara. Nakabaksyon from Hawaii. Okay. Okay. Carlos Acupan, Rogelio Boy Baldonado, Josephine Estango,
Kaya doon pa yung madaman nga agbibuya kanya kita. Tadadadun. Mm. Uh-huh. Mhm. Mhm. Yan na. Okay. Sige. Na 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 na. Hintayon kita agpukot ti kuryente ito na alas 8. Sabay ko mata may postpone. Hinagar din tuloy papagayam ti pagkasalitaan ni Marisa itilawag siling ang tepinoluan. Nu puso ti masugatan. Yan, agnunog. Okay, may katalong entay pagpilian para ti kapili ti best letter of the first week idi bulan ti Agosto. Ituloy tayo nga ibasa. May saak nga sales lady idinto ni Rafael manunemi ket may nga tricycle driver. Idi adan relasyon mi sunsunduan nagtikadalas sa iti malem iti tulnog nak diti balay amamo na matenda tatang kininanang inya mamuk kadakwada na isuket boyfriend ko. At dapat digidi gundaway manunemi nga kasta nga day off ko i-date na. Ada kita arasas na nung mabalin na ko Marisa. Kadadan mapasamak ka natin. Rafael. Di ka di makatutor. Sa kung tula ito ti amin-amin ko ti kinabirhen ko numalpasan ti kasar. Ataka din niya aramatem nga mangikasar kanya. Awan pa eh. Tinakasagana ka din nga ikasar ko. Sa anak pa nga nakasagana. Ipapas ko balat kinabalasan ko. Sorry ha. Madikan niya eh. Abay madikan ka kahit mayat gida doma. Hindi kahit mong sawan. Ado dito gida amang mo nga agayin na edan, adan mapaspasama kadakwada, bembembang da kasi nagmayat ka no. Di mo kaya tapadasintan? I'm sorry, Rafael. I'm sorry, da kaya. O sige, siya nga pilitin no, di mo kaya. Sa bagay, ado madita ti, Anata ko na? Manipod mo't idin manunemi sang kumutan nga makuntak. Kada di nga kabigatan natin malam, anak mo'ten nga masundo manong. O mo'ten, yak mo'ten mauray. Lumanan ang damang baga, ading, umay ka, naglong ka. Adoro rayek. Tukuhan ka, after 30 minutes. Ading, umay ka, itulod ka. Adoro rayek manong. Ni, 1 hour na, alas 7. Jagman karot makontak. Gabo ito da ito ay manunemi ng alaklatan ni Jay sa baling at tricycle kat nagawid. Dataw na nanang kinintahatang ang nalidayak manunemi. Naging gang iti kabigatan na nag-viral ti may isang na-post iti Facebook manunemi nga tricycle nga da iti igid ti baybay kat iti uneg ti sidecar at dada nga agbembembang. Impakita kanyak ni Nena manong kaobra. Saan ka dito nga tricycle ni Kodatoy? Ni Rafael? Huwag peso. Kidam no ni pasama kiti uneg ti sidecar. Ni Rafael dito lalaki, di ba? At nakarong romansa ng babae ti uneg ti sidecar. Nakaw, awang nga takwartada yang check-in kada damat hotel nga beach resort. Taltan uneg ti sidecar. Agmalas tunday nga tricycle. Sumit lagayam nga jak makuntak. Isumit lagayam nga. Saan na kami sinunto iti kalman? Gapatadan sa baling nga babae iti biyag na. Hindi po kakadit saan kumaitan ti amin-amin ko ti kinabirhen ko kit nagsapulin ti sa baling nga babae. Narong ko ka, Rafael. Nagsakit na ito ginarabid mo. Nagsakit. Di barokong ko. Ti pusok. Sinugat mo. Dinarder mo. Nagsakit. Nakasagsakit, Rafael. Nakasagsakit. Nagawid ak nga dinauras manong naming ba naganasdaaw datatang kininanang noapay ken tilangak kidaksang sangit simbre kag iti kwarto ken dito'y kong intuloy tinagsangit. Naganug-ug, nagsaibek. Kabuta marik na katalaga ti saem, sakit, ut-ut. Agnunog ti sugat ti pusok manunday. Kabukatit saan kong maitan kang amin ko, Rafael. Rafael, inayat ka, nagtalay ka keng kaing karik na siksikan tulaeng, anya na ito'y nga narabid mo, nagsakit.
naapektaran manong nemi ti panagtrabaho. So ako na kanyak ni Nena. Nagbakasyon ka. Hanggang sumatla makakonsentrate. Wala, mamon ni boss. Baka ikatin na ka. Naging gama nun naming pinatas kumanin nga tinawagan ni Rafael si mong batan. Hello. Di ka mabahin, tinaramid mo. Inaramid yo. Di mo pinanong nga posible nga damang picture, posible nga damang video ka na kayo. Sikat kayon. Sikat na sikat kayo. Nga maapay nga naramid mo kanya. Ito, si Rafael. Sinugat mo ti pusok. Sino na yung babae ni Mila? Ni Mila. Tinawagag. Imbaga nga sa mo kayat. Siyak ti date mo kayat ko kunan. So naramid ko. Di ka dilaing kinababaeng ti gungun odem. Rafael. Di na ito ginaramid mo. Sinaktanak. Sinugat mo ti pusok. I hate you. Dahil din manong naimita na Odi nga pa nagsalita mi. Nililiwag kumatlite amin manong naming yung nagrigat. Aging kay timaysa nga bigat manong naming ada na customer mi kunak kuma ngim sa nga customer. Sinabat ko nagwapo. Yes mga sir, good morning. Good morning. Naisam ka. Gagangay lain sir nga umisam kami no entertainment ti customer. Sa bagay. Ngayon na isang sangay ti isam mo. Kasi laita lang man umisam ka kalpasan iti napaot nga panagsagabam. Ha? Apay mo makita ka na kita matamay. Di ba nagsagaba ka? Nasugatan ta puso. Sir, adagatan nyo? Ada ni boss yo? Suot ko sarita, kahit ko kasarita. Ay, ada ko may bagakang kuha na. Dati sponsor na. Siyak ni Daniel. Daniel nga, tagyan ti radyo. Manurat ti radyo. Kaya dramatista. Isumod lagayong na nagling kang mangpatang nga naggapuak ti panagsagaba. Amom, a good writer is a good observer. So, hamok na nagsagaba ka. Kahit kasapulam ti agas, di ba? Anat agas na nga ron ti sugat ti puso. No ayat ti nakasugat, ayat mo lang ti makaagas. Kahit mo tagasan ta. Isa niya. Hindi ti pisina na, sir. Sige, dumanok tong sadya. Ano naga mo? Marisa. Nice meeting you, Marisa. Hindi nagrahip, kulap mi manong naimi na isang sangayan ti barang, aray nga barang at aprusan na ti barokong ko. Kaslaisun ti mga agas ti sugat ti pusok manong. Ngayon may kariyak ka di kang kuhana. Ken baka da pamilyanan, awan sapay, baruon sapay. Ken may sa, playboy na giti taga-radyo manong. Hinggarik iri nga jakon kayat ti agayat pay, ta jakon kayat ti masugatan pay. No ti puso ti masugatan, dinan kayat nga maulit pay. Ti ayat ka no ayat ka no ti makasugat iti puso. Siyempre, ayat matlaing ka no ti makaagas, dati ko na ni Sir Daniel. Hindi tarumuara ni Sir Daniel, manong nami kinunana kanya. Marisa, ito na malam ni Bigan. Intagday, tagasak na puso. Saan ko mga kadagtrabaho ipakada ka kini boss mo. Gayem ko ni boss mo. Ipakada ka, kaya't nalaki di. Diyan kayat, sir. Sabi ko mga di mo kayat. Di mo kayat, nananay nga maagasan ta puso. Diyan mong idikit ang angaw na manong namingem. Imay nga talaga. Kadimpakadanak. Ay, kakano kinibos mo? Napanak kinibos. Makina. Malisa. Also nanda ka na, Daniel. Saan ka agbabawi, no? Talaga, kaya mo may isuna. Natakit nyo sa mong boss. Pakada na ka kanya. Sige, sumulot ka. Hanggang to agbabawi. Boss, si susugat pala yung tipusok. Diyan kung kaya't nga sugatan pa. Alam na maam ka rin, nga sana ka, nga
tungpalan, bilin, wano kali, ni Daniel. Darin galantisado, na kayo katuloyan, agbagay kayo, napindas keng kuwapo. Ngala, ingkad, tumulot kang kini Daniel. Nagkutsay kami nga nagpamyanan, manon name, papananta sir. Daniel, tinagang ka. Daniel, Marisa, among ka di nga, noon at marikrik na. Kasta kayo nga taga-radyo, bolero, playboy. Nagpaso nga doon kita babae nga. Tadadagi tayo mangibaga mismo, sir. I love you. Siya kagit sa anak, ba't ka napaidam? No string attached. Awantan niya man nga rason tapno ikawid na kuno kahit mo sa sir, pag gusto mo lang ida. So kaya da. Ewan mo ka din agsapsapulak ti Virgin. Di ba? No apay nga insukat na ka ni Rafael kahit kaputa di mo kayat nga itad ti kinabirhen mo. Apay mo, sir. Ginasaritak ni Nena. Ala da dyan nga Nena? Baga maaming yung kuha na, di ba? Isong agasan da ita ti puso. Agasan da. Manong name itik beach resort, iti cottage, nang idasar, iti merienda. Diwan pulutan, diwan arak. Ala. Pwede ka magpilitin ka, no di mo kayo tuminom. Marisa, I love you. Hindi akong kayat agayat, tadya akong kayat ti masaktan, nga masugatan man ti puso. Saan ko ang sugatan ta puso no dagat agas. Mamati ak nga king ka, sir. Playboy ka, imbagang matking ka. Nagsapsapulak ti Virgin. Kahit no may paniknek mo nga Virgin kaita, ikasar ka. Kalpasan nga makapagraduar ka. Pagbasahin ka. Urayan ka within 4 years. Kanito makapagraduar ka, siyak pa yun mangisarag kang kati trabaho, nag-asawatan. Buklan na ito ti natalinaay, nasaliwanwan, naragsak a pamilya. Napainom nak manong name kit idi, tamarik na kontinin ko, kabrag kaasak kang kumarkarap asak meten kang kuha na. Oh, Daniel. Marisa. I love you, Marisa. I love you too, Daniel. Ay nga naputak lahingan nga da kami iti kwarto iti may iti dayt hotel dayt nga beach resort manon name ka nagpadpada kami nga lamo-lamo manon name kat kasta una yun ti parang digos na kanya karagiti agkakabar ang agik na. Oh, Daniel. Marisa. Daniel. Oh, Daniel. Kadada kaslaadar kanas nga kayat nga rumsuwa tiriknak ngem kaslasaan nga rumwar kaya masapol nga malokatanen tapno rumwar data nga imnas isong Daniel. Manong nimi sa bali nga sugat tinaramid ni Daniel kanya no ni Rafael kasinugatan na ti puso kadagdardara ngem ni Daniel sinugatan naman no nimi ti ruangan ti langit ket nagdara ngem dayta nga sugat manong nimi ket apagapaman laing ti ut-ut gabot sinarno ti kaslawang patingga ng imnas. Oh, Rafael, sorry. Daniel ko na ko. Daniel. Oh, Daniel. Marisa, pagkadalan ka, sa kanto ikasara. Gabot ba't patag ka? Si kapay lang ti kakaiso nga nasarakak nga birhen. Nadyak to nagsapul gabotas addakan. So, nga sinugatan ti mo nangayat ko. I love you, Daniel. I love you more, Marisa.
Kat noan niya tingkari ni Daniel manunimi kitsut na pasamat. Kas dahon iti ragsak datatang kininanang manunimi da makita dak anaragsak. Naagasan ng tisugat ti pusok na ng tatang. Babaen kiniya. Rafael. Rafael, wando Daniel. Ay, Daniel, kunak ko. Agor ka, mabitlaan. Mabitlaan. Wan manong nemi naragsakan datatang kininanang naragsaka kon ng runa idita rugya kon ti agbasa manong nemi babayan ti panang tulong kanyak ni Daniel. Nga madamad lata mapaspasamak kada kami mailid tong galmay sa kada kami agpembang kami wag lang agsikugak manong nemi. Naging nga nagradwarak, nirwar ko ti panagtake ko ti board ket may sa akon nga CPA ket nagtrabaho ket may sa bangko dito sa siyudad ti Lawag. Kaya may isang aldaw manon may nakigtutak, idi makitak iti pilaan, iti batog ko nga counter ni Rafael. Adon ti kimbutungan na. Idi makadano ng suna. Rafael? Marisa? One shot. Ag-withdraw ka? Account yo. Account mo kini Mila. Dahil mo lang kasawa? Uwan ka ba ta na si Kuka kisuna? Si Kuka na ka. And then, kung usama tan, marot anak yo. Dadwa. O rin na nagsak kayo. Saan nga mapnek nga babae? Makilala lalaki. Ay, so kinayat mo, di ba? Congratulations. Manong nami kitam kadlaeng dagiti pasama kaya. Dito ta siya, kanda kami, kini Daniel, nagkalaysa kami, nadaan kami ti kabukbukod nga balay, iti abay, ti family house mi manong. Nadatatang kininanang, ti mga ayaw, mga ayawan, kadag ti talo nga pukuda kada kami. Manong namin, da kami nga ang kakapsat, siya itinagasat, tagsibod ta, nagradwara, kat nadanak ti asawa, nga nasingpet ko na, dapat manipod iti asawa kami, siyak lahangan ti babae ti biyak na. Aduman kita kidkid daw iti ragsak ken kuha nang imsan na idan nga tutupan. Dedan ti kinapudno na kanya. Anong nami nakananamat inaranyag kamasakbayan dagiti anak mi iti nagtultuloy nga pagtrabaho mi iti asawak iti daw-dawat mi nga sapay ko ma tasantun nga masugatan pa iti puso. Sapay ko ma tagtultuloy ti ragsak mi iti asawak ken dagiti anak mi. Dito nga ti pagkasalita, manon nami ket thank you, tilayang mo nang ibasa, at sabi ko ma, at dapat na ibatik nga adal, liliwak at pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, ken nagdingeg. Tuyag yaman, Marisa itilawag siya. Thank you Marisa, thank you mat kadagiti nagbuya, ulitek, saan na ka makapagprograma iti dir manong nami, at sipud tawa. Patay ti kuryente, into no alas 8. At power interruption nga naka-schedule. Perlit Aglibemantias, thank you for watching. May dumapay nga nagbuya ni Erlinda Panti Rosete na tumawag tayo kat naman ti programa Lily Ragudo ni Ella Tablada Refuerzo. Ayan. Okay? Ni Ella, hello Ella. Carlos Akupan. Ba paring boy. Josephine Stango. Kada dumapay nga nagbuya.
Kikita tayo lang ito ng malam, palubos na po. Yeah? Thank you for watching.